Il-Journey of Good Hope kien mifrux fuq 2000 km, beqdi fuq ir-rota leħa xartim. Iċ-ċiklisti tal-Life Cycle qalu li l-ar elementi li ħabtuhom kienu l-irriħat qawwija u l-varjazzjonijiet f'xi waqtiet estremi fit-terran u l-klima. Ibsa ħafna. Kena nġildu mar-riħ, kena distanzi twal, sħana, xemx, xita, kollox kena fuq it-triq. The trip itself was very long days. We were hit badly in the first 5 days. We had hot weather, and then it changed from 34 degrees on one day right down to 16 degrees, but it was wet and cold, so that affects you big time. Iċ-ċiklisti li ħadu sem qalu l-vjaġġ ma kienx faċli, kien hemm xi waqtiet fejn kienu se jkrollaw. Minn 17 il-ċiklist, 15 ikkonkludew l-isfida b'suċċess. Iva, ikun hemm ħafna momenti li tajt daqshekk jew kompli u mhux ħankompli, imma mbagħad tibqa' taqdef u tasal. It's easier at the end. Hemm ġieħ li għaddek ġurnata wara l-oħra, imma rnexxinna nagħmluha. It-tħejja l-isfida fl-Afrika t'isfel ħadet xhur ta' tħejja. Minkejja li hija uħud miċ-ċiklisti diġà qegħdin iħejju biex iwettqu l-isfida s-sena d-dieħla. Ħafna support minn kemm is-support crew u anke miċ-ċiklisti ma' xulxin, kulħadd jgħin il-xulxin se ngħisu familja waħda. Ħadd jgħidu tagħmilha s-sena d-dieħla. Ma sena d-dieħla ma nafx, tajja nerġa' nagħmilha. L-isfida tal-Life Cycle issir biex inġabru fondi għar-riċerka tal-klibi u biex ikunu mejjuna l-pazjenti fir-renal units.